bakunzi bimbonesha kuri y'igihugu c'u Burundi ndabaramukije ndabaha nikaze muri kino ikiyago tugira kubijanye n'umutekano ingene wifashe mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ico kiyago rero gishoboye kugenda neza hano ndafise abatumire babiri uwa mbere ari hano ibubamfu bwanje ni Charles Nteze akaba arongoye ihwaniro rya mu bwoko bw'abanyamurenge aho bari kwisi yose iryo hwaniro rikaba ryitwa Banyamurenge Global Advocacy BGA mu mfunyafunyo ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi ndabaramukije uwa kabiri dufise ari hano iburyo bwanje ni Gakunzi Freddy akaba ari umuhanuzi muri iryo shira hamwe BGA Banyamurenge Global Advocacy naryo nababwiye ko ari hwaniro rihuriyemo abanyamurenge kwisi yose aho bari namwe bwenda baramukije rero hani kaze muri kino kiyago yego murakoze cyane kandi twishimiye ku ikaze byanyu murakoze reka rero tugire ko abanyamurenge n'ubwoko bumwe bwo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko muri kahise twarumvise bavuga ko ubwo bwoko bwoba buri ko burageramirwa ariko mbere yuko ubwo bwoko bugeramirwa hagatangura kuba ubwicanyi abanyamurenge bari babanye gute n'abandi bakongomani bo mu bwoko butandukanye reka ico kibazo ndacerekeze umushinga nta Charles Nteze urakoze cyane reka mbanze nidondore nkuko abarundi babivuga nitwa Charles Nteze nkaba umuyobozi w'uyu muryango BGA Banyamurenge Global Advocacy nkaba tuye mu gihugu ca Amerika hanyuma ku kibazo bajije mu by'ukuri abanyamurenge nk'abandi bakongomani bose bari batuye neza mbere hose hariho akahise katabaye keza bigeze kugira ibibazo mu gihugu tuvuga ko bitigeze bibaho ariko birarangira kimwe n'andi moko yose yaraturanye twari dutuyeho neza abanyamurenge barigaga barororaga bari bafite ubuzima nk'ubw'abandi bakongomani ndetse bari no mu bafite ubuzima bwiza kandi abana babo barigaga ku mashuri yose amayuniversite yose y'igihugu bari batuye ahatandukanye baracuruzaga bumve ko bari bafite ubuzima nk'ubw'abandi bakongomani bitandukanye kure n'ubuzima uno munsi bagezemo none kugira ngo ubwo buzima buhinduke bube bubi gusumba uko bwari bumeze ubwa mbere byatanguye gute byazananye he ubuzima bw'abanyamurenge ngo buhinduke muri kiriya gihugu bwahindutse igihe FPR yagabaga intambara mu gihugu cyacu imaze kwinjira mu gihugu cyacu imyaka 30 irashize iyo ntambara itangiye yaje icyo gihe yitirwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bivuga ko ari bo baje kurenganurwa kandi ntacyo bari kubarenganaho bari batuye ko ndavuga ko bari ko biga barororaga bari babayeho nta kibazo na kimwe ariko FPR imaze gufata igihugu cabo impunzi zabo zari ku mipaka bavuga ko harimo abanzi barabasirikare baho zarabasirikare igihugu cabo batekereje gutera igindi gihugu ikintu wenda ahari babonye ko cyari kigoye bareba ico donc motif iri buze kubazana mu gihugu bakoresha iryo zina ryacu ry'abanyamurenge aho niho ubuzima bw'abanyamurenge bwatangire kugenda nabi bijanye na FPR ari nayo impamvu tuvuga yuko ubuzima bw'abanyamurenge kubaho nabi ntibwabayeho nabi kubera ko ari abandi bakongomani babitekereje mu gihugu ahubwo bwabayeho nabi kubera yuko bambitswe icaha bacambitswe na FPR. Freddy mwarabonye abantu bava mu bindi bihugu baza biyitirira yuko baje kugwana ingwano intambara y'abanyamurenge ivyo mwebwe nk'umunyamurenge mu vyakiriye gute anje ivyo bivuga sivyo nasomye sivyo numvishije nivyo nabayemo jewe nari umusirikare ico gihe ndi mu bantu natanguriye gukora igisirikare mu Rwanda jewe nari umusirikare kandi sinari umusirikare mutoya so aho gusa mpere haruguru aho yari kumwongera ivyo yavuze twari tubayeho neza ikimenyimenyi nuko tutagiraga impunzi nta mpunzi nimwe munyamurenge yahabaga kigira kabiri twari turi mu nzego zose twari dufite abadepite twari dufite abasirikare bo mu nzego zose cyo ni kimenyetso kuko twari tubayeho neza ikindi kintu avuze urumva
FPR ija ku haraho abaje ngo se ni gutiza n'abanyamurenge urumva itangura nyine nkuko yavuze ntiyari kuza ari FPR yaronderaga abantu igikiraro igira pretest kugira ngo yinjire kandi koko uko yagiye ikoresha abantu ugiye ureba amariberiyo bagiza 96 ya FDL 98 ya RCD ya SNDP ya Mutebutsi ya M23 ya mbere ni yingiye bari barafasha abantu benshi bagendaga batiriye baraba ababumvira ababagandukira ababagorokera bakabagumya abandi babananiye nkaba Onusumba nkaba Professor Wambaja Wamba nabakaraha bagiye babangira ariko abaruberwa abanyarugabo ba Makenga ba Nkunda abona abantu barabaga bakabona ko bakwiriye njewe nige nari mu gisoda barahamagaranaga ku mamotora yabo bakabaza ngo ese umuntu mumusuzume murabe ko ari umuntu akorera adukorera bese tuvugiramwo ari kintu cikivugisha buvuzela gusa ari kintu dukoreramo niko kuko bariye mubona na abantu babona ko ari ibikoresho byabo neza buzuza inshingano zabo nukuvuga ngo ukora FPR barakubwira ngo ubike ubwenge bwawe ukoresha ubwabo nta ryawe ushobora kongeraho ushobora no gutekereza nibo baribona ico gituma baruberwa babonetse muri 96 muri FDL baboneka muri RCD kuko barasuzumwe basanga barakwiriye gukora FPR none mbega nyine umuntu yosigura gute ingene iyo migwi twumva iza igwana ivuga yuko iriko irondera inyungu iriko irondera ko abanyamurenge babaho neza babohogwa bigenda gute ngo mu ndongozi z'iyo migwi ntihabe harimwe abanyamurenge kubohorwa habohorwa ari uboshe ntibari babosha abanyamurenge bari nakubwiye ko bagendaga igihugu cyose bari babayeho neza ntacari kibagoye cyo kuba ngo baza kubabohoraho ntaco bari bageremuyeho na kimwe na gitoya ariko FPR ntabwo nkuko navuze yashatse ikintu gishobora gukavaringa gishobora kubapfuka gishobora kubahesha impamvu yo kubaho muri Kongo kwiba no gukora ibyo bumva bashaka ubwo bwicanye rero mu gihe bagendaga bakora ubwo bwicanye niho bwagaruka bukagaruka ku mitwe y'abanyamurenge ariko bakoresheje birumvikana bakoresheje abanyamurenge bamwe ntibashobora kugenda ngo bavuge ngo ko baraza ari abanyamurenge kandi badafitemo abanyamurenge hari abo bashakishije abo ngabo bazari yasuberwa abo bitabazi makaraha bari aba Moise Nyarugabo babashiramo ariko babashizemo ari abantu badafite ico bagomba kuvuga batazi ni umushinga wapangiwe noneho abo rero nibo bagendaga bakavaringa nubundi nabo bari ikintu gisa nkaho kihisha abanyarwanda ariko abanyarwanda nibo bafite ibintu byose banageze ni Kinshasa ibyo ni ibintu binazwi wari umunyarwanda wabaye chef d'état major mu Rwanda ni wabaye n'ubundi chef d'état major ari muri Kongo ibintu byose bari bafite mu maboko yabo rero nta munyamurenge wari ufite guhakana ngo intambara ntiyitirwabo kubera ko ntibabigizemo uruhari n'ubundi kuvuga ngo ibitirirwe le moteur bari abanyarwanda nibo babakoresheje babatwara batyo bageze Kinshasa rero abari babonye bagaburiwe bahawe imyanya batatekereje batarwaniye bataharaniye bumvishe ko wenda ubu nibwo buzima ni nako kugira ngo tugere kubuyo cyane cyane ko Kongo mbere yafashwe itagoranye cyane bayifashe mu mezi 7 so ikintu cyaboroheye bumvishe ko ibyo byose ikiguzi dutanze ni gikeya kugira ngo tugere ku ku maposte dufite ntibabonye ko harimo ikibazo na gitoya ntibumvaga ko wenda ubwoko sintekeza ko batekeza ko ibi byose bizagaruka bikatugezaho tugeze no munsi yubo babonaga umugati bari bahawe kandi cyane cyane ko batari ngo nafite n'imbaraga zo kwikura muri ayo maboko yarabafashe abandi andi moko rero ico yagendaga babarira ni babana bari babizi ko ari abanyarwanda babikoraga ariko bakabona bahagararanye n'abanyamurenge bivuga ko n'abanyamurenge bafite mu ruhare niyo mpamvu rero bagiye bahinduka bitangira gusa nkaho abanyamurenge babaye abanzi bandi moko duturanye ibyago rero biratangira nuko turabyumvise ati hariho abo u Rwanda na FPR bakoresheje bo mu banyamurenge none abanyamurenge kugira ngo muri Kongo ubunye babe bafise ingorane izo ngorane bariko baziterwa nabande nk'uko mugenzi wanje yaravuze urabona ingwano iyo wagize urubanza rw'ubugeni iyo burangiye mu gahura gato ariko wagize urubanza rw'amasaso mugabura ingorane ubumuga ubupfubyi ubupfakazi ubuhungiro mu gihe twari twemeye bamwe muri twebwe bakemera kwiremeka iyo ntambara bakayiti yacu ingaruka zayo nizo zitwatugira nizo zizingorane
ubu nyine muri raporo ya Nations Unies muri mapping report havuga kuko muri ziriya ngwano kuva muri 96 kugeza none hamaze gupfa miliyoni 11 kandi iyo yose ipfa ku izina ryacu wabize muri AFDL baje kurengera umunyamurenge muri RCD umunyamurenge muri CNDP umunyamurenge muri M23 ya mbere bavuga ko baje kurengera abatutsi nk'ubu ngubu nibyo bari ko baravuga twe ntituri abatutsi twe turi abanyamurenge b'abakongomani ntabwo kubugira no poste no ibyo bavuga n'ibyo wabo mbere n'ubwo bututsi wabo ntabwo bagira babuzana iwacu nimba barabugaye bakabona ko ari umwanda ntabwo iwacu ari bagomba guta umwanda iwabo ngo ndi umunyarwanda muramara nimba ari abanyarwanda baza kurengera umututsi gutatara abatutsi ibyo biradusiga rero ibyo ngibyo bavuga twebwe ntituzemera n'amapolitics bagenda bazana murakoze none abanyamurenge muri Kongo hari abariko barapfa ikibazo ndacerekeze Charles abanyamurenge bamaze igihe bapfa ntabwo ari ubunyine bari mu bihe bikomeye bariko bicwa n'abandi bafite abantu benshi imbere u Rwanda rwagiye rukora izo ntambara bakagenda bagwa ahantu hatandukanye mu gihugu ni ukuvuga ngo ino ntambara bayitangaje bwa mbere bari bazi neza ko ibyo bavuze andi moko duturanye ari buze kutamerwa neza kubera ko aba bantu bahora batwica noneho batangaje uyu kabiri uyu nguyu uhari leta yararimo yica abanyamurenge bose aho bari bari kabiri ubu nyine uri kumwe nabo ubu bari ko bavuga yuko ari uje kubahesha ikindi gihugu ico gihe yafasha abana b'abanyamurenge bose kugeza no kubarindaga uwari se ni wari president ico gihe n'abarindaga abandi n'abari mu mafunzo ya gisirikare abo bose barishwe bicirwaho bari kubera yuko bumvishe ko bene wa batangaje ko bagiye gukuraho ingoma yabo urumva kandi ico ni cy'u Rwanda rwakoraga yuko uwa deployingaga abasirikare bapfuye bose James Kabare hari umusirikare nza nkunda kuvuga iwe yari umuntu mukuru wari uyoboye rejo ya Kindu bamwitaga ngo ni Moise yabibaje Kabare bari Kinshasa amaze guhabwa deployment aramubwira ati kuntumye hari hagize kiba kurabona n'abasirikare mpaye ko yaramwimye n'abasirikare benshi banyamurenge kurabona nshobora kuhava aramubwira ngo genda ngo ikizakubaho amaraso yawe azambazweho Kabare bamubwira ushaka umwereka silence yuko ntaca azaba ariko arangije ategura iyo ntambara azi neza ko hariho n'abana b'abanyamurenge bari ahantu bari ko biga mu mafunzo ya gisirikare bazira imbunda hariho n'abaguye Kalimi yari yarambuye imbunda yanga kuzibasubiza ngo baragumutse ngo barakoroganye n'uwari brigadier waho ngaho so bivuge ko iyo bateguraga intambara babaga bazi cost iri buze gukora ku banyamurenge kandi ico nico bashakaga yuko bifuje kenshi kubasenya hariya kugira ngo bazabe ari abantu bahora bakoreshwa bahore bapfukamye u Rwanda rero nta igihe cyose u Rwanda rwagiye ruzana intambara muri Kongo abanyamurenge niko bagiye barushaho gupfa kugeza ejo bundi aho baremye Red Tabara bashiramwo abarundi baravuye hano bahunze mu byo nabyo ngira ngo Burundi mu bivuzeho cyane kuruturusha bageze hari abashiramwo zindi ngabo z'u Rwanda baragenda barica mu kwica rero aho niho tuzatuvugira twaboneye kuboko n'ineza y'u Burundi baradutabara kuri iryo cumu rya Red Tabara ariko bari baraformye imitwe itandukanye imitwe yose mubona iri muri este imyishi yaremwe nabo presque yose nitararemwe nabo barayifinance barayihaye amasasu barayibaheza amahugurwa baje kuyabaheza mu Rwanda rero bivuge ko gupfa kw'abanyamurenge ubu nyine bageze habi cyane kubera ko igihugu cyose presque cyose baragisenye ni twebwe uko baza bakumvisha ko kwanga leta no kwitandukanya leta ariyo nzira nziza yo kubaho ariko iwabo bakubwira ko ugomba kubaha leta ugomba niyo warengana ufite uburyo ugomba kubyitwaramo kugira ngo ubane na leta neza ariko iwacu batwumvishe ko twebwe ikibazo cyacu tugomba kumvikanisha muri leta tugomba kucumvikanisha amasasu ibintu nyine bazi ko bizagenda bitumara ego muravuze Red Tabara turazi n'umugwi uhurutera no mu Burundi kandi umukuru w'igihugu ca Kongo yarasabye mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yomufasha kugira ngo hagaruke umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo z'u Burundi zaragiye muri Kongo mwarazibonye nk'abanyamurenge mu turere abanyamurenge babayemo
mbega none ingabo z'u Burundi mwababonye bameze gute hari cahindutse kuva bamaze kwashika cyarahindutse kinini uyu munsi tuba tukiri ko wenda tuza kuvugira kuri televiziyo twari kuba twararangije gusenya wenda abantu n'abasigaye bose bari kuba batakiriho none ico gihe byarweza u Rwanda gukora ibyo bumva bashaka ingabo z'u Burundi basanze barubatse Red Tabara n'abo banyarwanda barubatse ibirindiro bikomeye kico bita mu Masango aho bita mu Marimba aho hose bari bahafite ariko bamaze gusenya presque igihugu cyose bari bamaze aho dutuye ndiko navuga akarere kacu ariko kandi barafite imbaraga zitovuga ngo hari ico twari kuzikoraho twebwe kubera ko deja leta ya Kabira yari korompe ico nico bahereho u Rwanda kubera umubano bari bafitanye noneho abanyamurenge bo n'ibindi bari gushobora kurwana izo ntambara u Burundi bwaramutse bijanye ku masezerano y'igihugu n'ikindi kandi mu by'ukuri tubushimira cyane byimazeyo baraza bafata iyo responsibility abana b'abarundi barahagwa ariko bahakikisha ko iyo Red Tabara bayisenya aho hantu kandi bayica imbaraga pe irahunga iyo yinjira mu mashamba uwo munsi niho aturere dutuwe n'uturere dushobora kuba tutarageze mu izo ngwano n'uturere Uburundi bwahagazemo nkaho bite Bibembe iyo biyogobogo yose n'abarundi bayirimo n'ingabo za leta aho nta kintu n'ababashiye kuhatera bararashwe akarere kagiye kabamwo izo mitwe yaremwe n'u Rwanda ako niko kamaze gusenyuka karashira none iyo muri ko murumva ku mbuga ngurukana bumenyi amarezo sociaux bajya bita ngo naba influenceur bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariko baragiriza abasoda b'u Burundi bariko baragiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko ageramiye abanyamurenga aho bari muri Kongo mwebwe muvyakira gute kutumva ibyo bavuga bitandukanye n'ivyo mutubwiye biratandukanye ntabwo umuntu yoba ari umwanze ari uko wica ngo yongera avuge ngo niwe wica ivyo ukunda u Rwanda n'abatekinisiye kandi ico bize ngira ngo n'ubwicanye sinzi nyuma y'ubwicanye nimba hari ikindi wenda bashobora kubasha gukora cyane cyane no leta ya FPR niyo tuvuga ntabwo ari umunyarwanda wese wenda cyo tuba dukoresha u Rwanda ariko ntabwo tuvuga ko ari abanyarwanda bose bari inyuma ariko tuvuga leta y'u Rwanda ihari noneho ibo kubera ubwicanyi bamaze igihe bakora buri gihe baza bagira abo babwitirira nakubwiye ko bazaga bitwaje izina ry'abanyamurenge kugira ngo ubwicanyi buzitirwa abanyamurenge iyo bahinduye bakavuga ngo ubwicanyi buko bukorwa baje gushaka Red Tabara na FDLR cyangwa interahamwe iginterahamwe bunyo ryararangiye haza FDLR iyo baje ico gihe babashaka kuvuga ngo batwerere bya bibi bariko bakora uriya mugwi bavuze rero leta y'u Burundi imaze kubaca intege kandi babujije kugera ku byo bashaka yuko bumva ko hari abazica bakarangiza abasigaye bakabajana bunyago iwabo bananiwe nico gihe batangiye gushakisha icokorwa yiko murabizi ko media nayo yindi ntambara so bari bananiwe y'amasasu bagomba gukoresha iya media nibwo batangiye rero gukoresha abo bavandimwe bacu turuko tuvuga bagiye bajanwe bunyago nabo kugira ngo basobanire ko ubwicanyi buriko buba hariya bukorwa na leta y'u Burundi ariko hari wayoberwa umutabara n'umwica twe turabizi neza cyane hari amakuru avuga yuko hoba harigeze gutegurwa ingene abo mu bwoko bw'abanyamurenge bo kwimugwa bavana aho basanzwe baba batwara handi hantu mbega haco mu bitubwirako yego FPR imaze gufata u Rwanda murabizi ko bari hari habaye genocide barahunga interahamwe zija muri Kongo baca bategura intambara yo kwinjira muri Kongo iriya nonansis ariyo bise ngo ni FDL yari ifite intego zibiri ijambo rya mbere ko ari kwirukana interahamwe zari ku mupaka wabo ijambo rigira kabiri bari bamaze kumenya ko Kongo ifite ubutunzi bwinshi bakabona ko batazoja muri Kongo bitwa abanyarwanda bategezwa kurondera ikiraro bazoba bacako ari abanyamurenge kandi baca biyumvira kuko mu gihe abanyamurenge bari muri Kongo ntibazobajera ntibazotuje uko bashaka dutegerezwa kubakurayo tukabajana mu makambi bakazoba mu makambi bakazoba ikiraro cacu tukazabaraga abana bacu n'abuzukuru barabigerageje inzira nyinshi abantu bari bita abatutsi bo mu Noro baparivenye kubigeraho novuga ko 100% murabizi amakambi y'Ikibuye agize imyaka 30 muri iriya iwacu tugitangura intambara muri 1996 iyo bise ba FDL hataragira amezi abiri
bahise baza baravuga ngo ntawe uzurwana hetse ngo rero abanyamurenge bagomba kuja mu Rwanda ngo babanze bagwana intambara ngo bazosoye kugaruka. Jewe nari muri iyo nama, wari uzanye ico kiganiro yari Murokore, General Murokore. Twarahayiriye cyane turakimubaza tujahe abanyamurenge baja gukora iki ku Rwanda ari rutoya bazokwigwamo gute. Amaze gushavura yaratwishwe yaratubwira ngo bazobyigana n'inkima muri Nyungwe. Rero batangura kubwira abantu ngo kugenda gutuma abakada mbese abasensibilisateur babaheza n'ikiringo abavyeyi bacu ngo bazogende baje mu Rwanda. Jewe ico gihe nakoreraga ruguru, baragendaga mu mihana yose, abazi imihana ya ruguru, mu Gatanga, mu Rubibi, ku Canzovu, hose hariya hose bagenda bavuga ati tubahaye amatariki yo kuzovaho muje mu Rwanda. Jewe ubwanje na ekipe ntoya twaratanguye kuzuza tugenda mu ijoro duhamagara abapasiteri tubabwira ati biriya bababwiye ntimuzobyemere, ibiriya ntitubishigikiye. Ico iyo munsi imaze kugera, bamaze kubona ko byanze, batanguye gutegura ibitero. Ibitero byose urabona ya Forêt Equatoriale yegamiye abanyamurenge bose batangura guteresha iriya mihana aho bitazanye bibuye kwibuye kwiruru iriya yose bayiteresha kugira ngo abanyamurenge bagende, bakatubuza twebwe abasirikare kuja kugwanira abanyamurenge. Twaratorokaga iryo joro, twatuyobowe ni wo bita Rutambwe, yari yarateguye abantu batabumva batahura ico kintu, tugatoroka mu ijoro tukaja kugwanira abavyeyi, abasirikare bose batubujije. Ibyo biraba, iyo nzira barayigerageza biranga. Muri 1997 bamaze gufata igihugu, ico geje vitata majoro yari James Kabarebe aravuga ati bo iriya nzira twakoze erere kuba dutekereza kujana abavyeyi b'abanyamurenge abasoda babo bakiri muri Kongo bizatugora, tubanze tujana abasoda tubajane mu Rwanda. Ico gihe bahaye indego bita majoro muganga ubu no generali agenda azunguruka ahantu hose muri Kongo akoresha inama abasirikare bose babara abanyarwanda n'abanyamurenge n'abanyekongo, agahamagara abasirikare akababwira ngo igihe cyacu cyo kuja mu Rwanda kirashitse, none tuzotahiza itariki, iyi sura ni muyibona hano, nyuma y'ayo masaha muzoyirasa. Bari bamaze kwiyumvira kuko twebwe tutazobemerera kugenda, bashaka kugira ngo batugire ibyo barabikora. Wa munsi ugeze baraza baratubwira ngo tugende, jewe nari Likasi baradukumanya, tugeze Lubumbashi twanga kurira dushaka kurwanira ku kibuga cy'indege, baca barahagarika kuko bari kubabona amakungu azobimenya akavuga ati se nidutangura kurwana intambara n'abanyamurenge kandi twaravuze ngo tuje kubatabara, rero reka duhagarika ingwano duca dusubira iwacu. Nabo ntibabaye bagitaha uwo munsi, nabo abanyarwanda bariko baduherekeza gusa kugira ngo bigarukire. Jewe nasubiye Likasi nari komanda Likasi, wabe nimugoroba abo bita badume nabo barashika, ngo bashike batangura gukora ikindi kintu biga strategy gira kabiri, batangura guhamagara abasirikare b'abanyekongo n'abaturage barababwira ati ngaba abantu ntibazi kugwana, baje batwikoreye imizigo, baje batwereka inzira, none mubarase mubajani wabo kuko bari bamaze kutwaka amafunction yose bayahaye bajya abanyekongo, bakabwira ati ngaba bagiye kugaruka n'abanyarwanda, bagiye kugaruka batwara amafunction yanyu, rero mwebwe mubarase. Abanyekongo barabikoze, Likasi twararwanye, Kolwezi twararwanye n'ahandi twabafata bakatubwira ati kumbe muzi kurwana, ko batubwiye ngo mwaje mwikoreye imizigo, mwaje mutwe mwerekana inzira, ati naba abanyarwanda. Urumva abanyarwanda bari babayeho hafi, barindira ngo uwo bazoza barasa aho acitse abahungiremwo baca bamwuriza bamujane i Rwanda. Ivyo nabyo barabigerageza birananirana. Nico gihe bateguye intambara ya 98, iyi ntambara bari bayiteguye baravuga ngo imitwe yose ama officier yose agomba gupfa, niyabuza abasirikare b'abanyamurenge kuja mu Rwanda, koko baparivinye kubigeraho. Ama officier yose bagakunzi ba Freddy bande ibihumbi baragerageje kubica. Mu nyuma nico gihe Masunzu yahagurutse, bamaze kubica bazana delegation kuvuga ngo tugende kandi mu Rwanda. Masunzu aravuga ati no, jewe nari mpari ndi muntu warwaniye Masunzu. Baravuga nico gihe kandi hatanga intambara ya Masunzu n'abanyarwanda. Ico gihe baragerageza barageni iwacu ibihumbi byinshi, baragerageza biranga. Inzira nishi bararusha baratubwira ngo umuhizi ngo agira inzira igihumbi zo kwicura ukwavu, ati tuzogeza ku munota wa nyuma tubatware mu Rwanda. Kugeza bamaze kunanirana niyo yiriya ntambara mwumva bafashe Red Tabara, baragiye nje muri 2016 hari umwana wo mubembe nari nyoboye impunzi mu Ruyigi ngaha, impunzi z'abakongomani. Mubembe araza arambwira amakuru ko bayakutumba bayibwira abona abamayimayi n'abanyekongo bahaye baje mu Rwanda gufata amatraining, ati kandi ibyo bahabaje ko si byiza kuri mwebwe. Jewe nabibwiye Nyarugabo, nabibwiye Masunzu, nabibwiye Ruberwa,
bagenda bahamagara ba mayimayi barababwira ati sasa mwebwe nitwe twahora dufasha abanyamurenge kuko bari babonye izindi nzira zose zananiranye baravuga ati tugiye gukora ikintu cyanyuma kizomora abanyamurenge baje mu Rwanda babwira bayibwira barabatraininga babaheza n'ibikoresho bayibwira baravuga ati dushobora ino ntambara abanyamurenge n'abagwanyi bazatunanira niho bababwiye ati mwe mutekane tuzobaheza Red Tabara bazamura Red Tabara barayibaheza baranababwira ati leta ya Kongo izafasha abanyamurenge none tuzabikora gute baravuga ati mwe mutekane twarayinjiriye ubwo hari ku bwa Kabila ico gihe bafashe Yave Filemo Yave wari uyoboye 3e zone de défense n'ubarafunze azira ko yakoranaga na Kagame na Kabarebe ico gihe nico kintu cyanyuma bari bateguye cyo kuvuga ngo noneho kugira ngo abanyamurenge bagende muze murabatwikira amazu muze murabanyaga inka nta kindi kizotuma basubira kugira niyo yiyingwano amaze kugira gutyo bayinjiramo FRDC amaelemamwe ya FRDC noneho bagaruka bahenda abanyamurenge barabwira ati ntimubona ko bari ko barabica n'abamayimayi kandi leta ya Kongo iri kwirarebera rero nuko bamwe abanyamurenge bumva babunda kwa wundi Yave igihe abanyamurenge abagore abanyamurenge bafire mu Minembwe bwenyine yarahari yarevuye Kisangani ahagaze mu Minembwe guhagarikira ubwo bwicanyi rero bereka abanyamurenge bamwe babwira ati ntimubona igihe mwara ko mupfa ko leta ya Kongo yari irebera benshi bagashaka kuzumva gutyo rero inzira bari barateguye ni nyinshi bagiye bananirwa ivyo ni ibimenyetso bivuga tutokwirirwa tubaza ngo ese ninde twica cyangwa ninde ushaka kutwomora abari bafise imigambi barahari bayivuze ku mugaragaro batayinyegeje bayitwebwiriye mu karere ka Minembwe baravuze bati abarundi bariko barategura kugira gukora ihonyabwoko ku bwoko bw'abanyamurenge mwaravyumvise mwebwe mufisa y'abantu bo mu nshuti bababwira ko bimeze gute ukuri nukuwe twete dufite inshuti dufite abavandimwe niho tuvuka narabivuze nejo ntabwo twobwirwa ubwicanyi buri ko budukorerwa ngo tububwirwe n'u Rwanda nawe sinibaza ko hari umukongomani waza kubwira atabarundi ko murapfa cyangwa muri mu mahoro ubizi neza cyane kurusha uwo mukongomani natwe tubizi neza kuruta u Rwanda ariko nitwe turi ko twicwa u Rwanda ko rurica izo mbabazi bo tugirira nizimeze zite intazo ngira ngo abakuru baravuga ngo urushanye na umwana imbabazi abashaka kumurya nta mbabazi z'u Rwanda sintizanigezeho nta nizo bigeze kutugirira ngo wenda no mu mateka ya kahise taho bigaragara ko u Rwanda rwigeze rututabara cyangwa rwigeze runatuvuga neza umukuru w'u Rwanda sinibaza ko ari yavuga izina ry'umunyamurenge mu kanwa ke kuba yaba ama interview yose avuga ni ubwicanye bwose azagumiza kuvuga hejuru bwa Kongo sinibaza ko ari yavuga iryo jambo ni ikintu kimuteye iseseme cyangwa isoni atobasha kuvuga izina ry'umunyamurenge u Rwanda butabasha kuvuga udashobora kubasha no kuvuga ubwoko bwabo rero ntabwo ubwicanye turabona bw'umurundi kandi gasibwo bwa mbere tubanye n'igihe cyose bagiye baza na rimwe bigeraga binjira muri politike y'igihugu cyangwa se ngo babashe kuvuga ngo hari kibi bashobora gukora ku butaka bw'igihugu bazi kibazanye no gutabara kandi bagahagarara mu nshingano zabo n'aba professional kandi twarababonye inkunga yabo siyo iravuga siyo kuvuga ngo tubwirwe cyangwa se wenda abanyarwanda bazi batwigisha yuko nta nkunga Burundi bwatanze ahubwo batanze abaje kutwica nitwe tubizi neza cyane u Rwanda nta wabasha kurwibeshaho umunyamurenge wose yabucekese yabuvuga yaba uwo bicariye yaba n'uri mu Rwanda yewe azi neza u Rwanda ibyo rukora mu gihugu cyacu ibyago badutwerereye bazi neza ko n'u Burundi bwadutabaye ibyo nta utabizi ariko bashobora kunanirwa kuvuga bijanye naho umuntu ari cyangwa n'umuntu no kutinya nyine kuba ngo aje kuri media kubera propaganda z'u Rwanda zihita zitangira kugutuka no kuguteruza no kukubwira ko bazakwica bazagira gute kandi koko ntibatinya ico babwiye gusa batinya nico babonye barabishe ego Freddy mwatubwiye yuko imbere mwahoze muri umusirikare muravye abasirikare b'abarundi aho bari mu kumva ingene bigenza ingene bitwara mukaraba ni nabo bandi iyo yindi migwi baza bava mu gihugu cy'u Rwanda aho bari uko hameze mwebwe mubibona gute mukuri ko murageranya iyo migwi ibiri Nsubiye inyuma gatoya aho babajije ngo ni bande batwica muri 1996 u Rwanda ruza hapfuye abantu barenga 370 aho bita Kabera aha ibubembe b'abanyamurenge ico gihe abarundi siyo bari
muri 1998 intambara ya RCD hapfuye abanyamurenge barenga 4,000 intambara ya RCD itangura n'u Rwanda rwayitanguje tutabizi yatwaye igitigiri cy'abanyamurenge barenga 4,000 mu ntara zose aho zari ziri isenyera zura ririmo abanyamurenge barenga 20,000 n'abadufashije ni leta y'u Burundi yadufashije kuba kuri Kalemi imabato yabo batuzana n'inka zabo u Rwanda rwaraduhaye indege gusa izotujana mu Rwanda cyo gihe abanyamurenge banze kujayo intambara kandi baseye kuzana ya Mutebutse yishe abantu Bukavu barenga 38 ico gihe kandi nico gihe abanyagatumba bavuye hariya baraza bajariya mu Gatumba barahapfira bishwe na Kabira avuye hakurya igihe cya Rurankunda bamukoresha bageze ku ntego yabo Rurankunda bamuguza amafaranga na Kabira baravugana ati dufatire Rurankunda wenda guha amafaranga igihe cya Makenga na Ntaganda imodoka yagazipakira muri eta majoro y'u Rwanda igapakira impuze zibiri eta majoro agazipakira imodoka zibiri imwe bakayiha Kabarebe akayishira Makenga iyindi bakayiha Kayonga akayishira Ntaganda bakarwana abanyamasisi hapfuye 9,000 by'abasirikare rero barobaje ngo batwica ni bande abone igitigiri gitoya nuko ari umwanya mutoya nugina ndakubwira ubwicanyi uko bwagiye buraba aho warubajije ngo mbese ngo abasirikare b'Abarundi ntitwabona ico dushimira abasirikare b'Abarundi ko yaravuze nyine nta mwicanyi woza yita agerageza kwiyambura impuzu yiwe ngo arebe ubundi ayambika Abarundi bamaze kugera hariya eta major ikomere yari yeho hita Masango iri hagati ya Rurambo na Muramza yari yamaze gusenyuka makanika atarapfa yaragiyeyo baramwirukana bareditabara kuko hari hakomeye cyane hari kero bagisiga baramwirukana Semata mu bunyine uri hariya baramwirukanye no kuvuga ngo nta zindi mbaraga twari dusigaranye zo gusenyura Masango kandi Masango igihari nkubwiye ko Rurambo yose yari yaheze niyi za Muramza ariko Abarundi bamaze gushika barasenyuye Masango reditabarira hunga abanyagihugu ba Muramza baragaruka baratuye n'ubu baratuye abanyagihugu ba Rurambo baragaruka baratuye abanyagihugu ba Bibogobogo n'ubu baratuye mu yandi magambo uturere twose twari turimo Abarundi nitwo turere dusigaranye turimo amahoro akarere kananiranye na Kaminembwe nako karimo aba FC bari hariye rero inkunga cyangwa se ubwira neza bwa leta y'u Burundi ni nta mugire namwe nuko muvyumva niko tubyumva kandi nabo bose bavuga uko abivuze hari akantu ubu iyo tuganira turaziranye abenshi bavuga ko nabo babizi ariko ari ukuri ariko batinyiriye abavandimwe bariyo nuko ngo abanyamurenge batuye hariya ati muravuga muri cisha bari hariya kandi nti dufite ahandi ho kubajana abandi bakaba nyine bicaye kuri ayo mafaranga abandi nabo bashizeho wokera amaze kwambara ibyaha kamarize Nyarugabo uno munsi ntakiri kwavuga ngira ngo hari mu kubera ko amuheza amafaranga ariko namaraso afite abanyamurenge ayo yose y'abana bagiye bishwa kugeza ku bana bamurindaga yasize bataye Kinshasa amaze kubataye inshiro zibiri agasiga bataye u Rwanda ruvuze ngo haguruka arahaguruka agarengera umagara ye abapfa bagasigara bapfa ayo maraso rero kuri none sinibaza indi nzira yokoresha no kuguma aho ngaho nyine kubera ko amaze kwiyambika icyaha hakaba abandi bati bavoti ntambaraga dufite nuko nyine muceceke kuzageza igihe buno butegetsi wenda hazaboneka ubutegetsi bwacu ubu wafungura abanyamurenge bati ubutegetsi bwacu bufite imbaraga buzaba protectinga hamwe na leta y'u Burundi wenda bazirukana umwanzi ntimugire ubwoba wabone cyaba aho uvuga batagira uko bangaho presque bose ariko kubera yuko nuko ngo ikindo Kagame yakoze yaragiye arejistra mu mitwe no mu mitima abanyamurenge kugeza ku rwego umunyamurenge yemeraga Imana ariko bagezaho bamwe batsimbuza Imana Kagame bavuga ko ari ibyo yavuze biba byose uko yaba bivuze ko ariko kose waho waburi hose kwisi so uyu munsi rero kugira ngo ubashe kumvisha umuntu ko Kagame adafite izo mbaraga sukumukunda ariko kubera ko mutinya ari umuntu ari Imana niyo yavuga ye urambura ukuboko wapfa huri bahitamo guceceka ariko nta uyoboye ubwicanyi uwabuzanye ni leta ya Kagame ego murakoze muraheje gutanga umuco
ku bivugwa kuri ntambara iri muri Kongo na cane cane ku bivugwa ku bwicanyi bukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Benshi bahora bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi ko abarundi ari bo basi b'abanyamurenge. Ivyo muraheje kuvuga ko atari vyo, muratanze umuco ngira ngo baba abarundi eka mbere n'amakungu baravyumvise, bariko baradukurikirana muravyiyumviye. Abanye n'abanyamurenge bari mu runani rw'abanyamurenge aho bari hose ku isi, amakuru barayaronka, barabimenya, baravuze ukuri, ngira ngo turakumvise. Reka rero ndabashimire kuba mwitavye buno butumire. Nibutse abariko baradukurikirana yuko twari kumwe na Charles Nteze arongoye ihwaniro ryabo mu bwoko bw'abanyamurenge aho bari ku isi yose. Ihwaniro ryitwa BGA, Banyamurenge Global Advocacy. Ndabashimiye Charles kuba mwitavye buno butumire bwacu. Murakoze cyane. Ngira ngo n'ikindi gihe nitwabakenera tukabatumira muzotwitaba. Rwose pe. Ego twari kumwe kandi hano iburyo bwanje na Gakunzi Freddy, nawe akaba ari umuhanuzi muri BGA. Namwebwe ndabashimiye kuba mwitavye buno butumire. Namwebwe kandi ngira ngo igihe tuzobakenera muzoheza mutwitabe. Yego murakoze cyane. Nshimire kandi mwebwe mwariko muradukurikirana hano kumbonesha kure y'igihugu. Ndabifuriza kubandanya mukurikirana n'ugweze ibiganiro by'imbonesha kure y'igihugu.